Dobrodošli na podcast Znakovi pored puta, epizoda 2. Ja sam Ksenija Popović, književnica i performance coach, a danas ću vam govoriti o efikasnosti. Šta znači biti efikasni u današnje vrijeme, koje su osnove efikasnosti i zašto je ona neophodna da bismo bili uspješni. Ako već niste, molim vas da kliknete na subscribe kako ne biste propustili nove epizode. Ako vam se dopada to što čujete, podijelite link na vaše društvene mreže ili mi ostavite pozitivnu ocjenu. Što god od toga da uradite, puno znači. Često me ljudi pitaju kako ja to radim sa ljudima različitih uzrasta i potpuno različitih profesija. Lako. Zato što moj coaching nije namijenjen nekom posebnom uzrastu, polu ili profesiji, iako najviše volim da radim sa sportistima. Već se moj coaching bavi određenim temama. Ja sam coach za visoke performanse. A šta to tačno znači? Da me najviše zanima pitanje efikasnosti. Svako ko ima ambicije da nešto postigne u životu, bilo to da bude dobar fudbaler, programer, advokat, doktor, učitelj, roditelj, ne može to postići ukoliko ne unaprijedi sopstvenu efikasnost. Možemo da naučimo da efikasnije razmišljamo, odlučujemo i djelujemo. Jedna od zvaničnih definicija kaže da smo efikasni onda kada postižemo određeni rezultat, a da ne traćimo vrijeme, energiju ili sredstva. Neko je efikasan u sportu, neko ima 2 lijeve noge. Neko je dobar matematičar, dok će neko drugi, poput mene, umrijeti ne znajući kad će se sresti ona 2 voza ako jedan krene s tačke A u toliko i toliko sati i kreće se toliko i toliko na sat, a onaj drugi krene s tačke B u toliko i toliko sati i kreće se toliko i toliko na sat. Hoću da kažem, svako je od nas efikasniji u nekim oblastima života, a manje efikasan u drugim. I to je normalno i to je u redu. Postoje ljudi kojima polazi za rukom da budu efikasni na mnogim poljima. Ja se danas svrstavam među njih, iako nije uvijek bilo tako. Dugo sam pripadala onima drugima jer sam bila toliko neorganizovana da je to ostavljalo trag na sve moje aktivnosti. Efikasnost je vještina koja se stiče i moguće ju je unaprijediti u svakoj oblasti života koja nam je važna. Ja konkretno nemam nikakvu želju da ikad saznam kad će se sresti ona 2 voza, niti da budem dobar matematičar. Moja djeca srećom raspolažu babama koje su talentovane za prirodne nauke, pa im ocjene na ovom polju ne zavise od mene. Moje je mišljenje da postoje 4 stuba efikasnosti. Prvi je jasno postavljeni prioriteti. Kad pričamo o prioritetima, moramo pričati o ciljevima. Svako ima svoju definiciju uspjeha i u skladu sa njom svoje jedinstvene ciljeve. Najjednostavnije rečeno, postaviti ciljeve znači odabrati nešto što želimo da postignemo i utvrditi mjerljive faze i rokove do kada to treba da se ostvari. Mi ćemo puno govoriti o ciljevima na ovom podcastu, ali za početak je važno da kažemo da je postavljanje ciljeva osnovna komponenta za uspjeh. Što god da želimo da postignemo, bilo to da popravimo lošu vezu, da završimo fakultet, da igramo finale Lige šampiona ili da otvorimo mali kafić u našem selu, postavljanje ciljeva nam dopušta da sami kreiramo svoju budućnost, da napredujemo, da budemo bolji. Moj učitelj Tony Robbins kaže da je sreća u napretku. Da bismo napredovali, moramo znati ka čemu se krećemo. Ne možemo napredovati ka ničemu. Kada postavljamo ciljeve koji su naši, a ne nametnuti od strane drugih i do kojih nam je zaista stalo, postaje neuporedivo lakše razdvojiti žito od kukolja.
Ako je moj cilj da napravim najbolji podcast u oblasti coachinga na jezicima bivše Jugoslavije, ja ću mnogo radije provesti vrijeme planirajući novu epizodu ili snimajući, montirajući, nego što ću listati Reels na Instagramu ili gledati novu seriju na Netflixu, iako uživam u dobrim filmovima i serijama. Umjesto toga, pustit ću dobru playlistu na Spotify i uložiti vrijeme u svoj cilj. Samim tim ću biti efikasnija. Također je moj cilj da za svaki od ova 4 stuba efikasnosti pripremim i besplatne resurse i plaćene kurseve koji će vam omogućiti da postignete napredak u kojoj god oblasti poželite. I zato već skoknite na moj sajt www.ksenijapopović.me da vidite šta vam je već na raspolaganju od besplatnih resursa. Drugi stup efikasnosti je vrhunska organizacija. Moji prijatelji i bivši saradnici misle da pretjerujem kad kažem da sam nekad bila izuzetno neorganizovana i haotična osoba. Ko me upoznao kasnije ne može to da vjeruje jer sam prešla iz jedne krajnosti u drugu. Nije sam umjela da rukovodim ni svojim vremenom ni prostorom. Kad sam bila mlađa, moja soba je bila u takvom haosu da je užasno izgledala. Dobra strana je bila to što sam u tom haosu često znala gdje se što nalazi, ali mi se podjednako često dešavalo da nešto izgubim. Organizacija vremena je bila posebno slaba tačka. Sve se završavalo u posljednji čas, kampanjaški, zaboravljale su se obaveze i svuda se kasnilo. Danas moj život funkcioniše sasvim drugačije. Naučila sam kako da organizujem svoj prostor i jedva čekam da vas naučim sjajnim i jednostavnim trikovima koji će vam garantovati da nikad više ne tražite ništa po kući, po tašni ili automobilu. Isto važi i za planiranje vremena, a već sada su vam na raspolaganju mojih top 5 aplikacija za organizaciju vremena koje koristim danas. Dakle, sve što treba da uradite je da skoknete na www.ksenijapopović.me/besplatno i da preuzmete vaš besplatni e-book. Kada imate jasno postavljene ciljeve i kvalitetno organizovano vrijeme i prostor, vaša efikasnost će odmah porasti. Treći stup efikasnosti je kvalitetna komunikacija. Vjerujem da se kvalitet našeg života mjeri kvalitetom naših odnosa sa drugima, a osnova za dobre odnose je efikasna komunikacija. Kada sam ja pohađala svoju prvu zvaničnu edukaciju, a to je bio NLP practitioner, bila sam šokirana, ali bukvalno šokirana sa znanjem koliko sam loš komunikator. Vjerovala sam da to što sam elokventna, što sam radila na televiziji i što jako dobro umijem da objasnim ono što želim, znači da sjajno komuniciram. To što sam često upadala u svađe i nesporazume sam pripisivala drugima i nikako mi nije ulazilo u glavu da to može imati neke veze sa mnom. Ljude sam svrstavala u razumne i nerazumne i stalno su mi se ponavljali identični kiksevi. Još nešto čega nisam bila svjesna je koliko sam loš slušalac. Prijateljica mi nešto priča, a ja svako malo bacam pogled na telefon. Radite li to i vi? Rade li to drugi vama? Kako se osjećate kad to rade i kad vam, dok im pričate nešto važno, govore aha, a zapravo znate da vas ni ne slušaju? Ili kad ih pitate slušaš li me, a oni vam ponove posljednje riječi koje ste izgovorili kao papagaj. Pa bravo, čuješ me, rade ti uši, ali me uopšte ne slušaš. Također, mnogi ljudi imaju teškoća da komuniciraju sa autoritetima. Ne umiju da se izbore za sebe, da brane svoj stav. Drugi se stalno svađaju. Treći se kriju od svijeta ili se plaše recimo da priđu curi koja im se dopada. A većina nas loše komunicira sa samim sobom. Neefikasna komunikacija je problem koji se odražava na sva životna polja. I upravo zato sam donijela odluku da moje prve zvanične
online edukacije budu upravo na temu komunikacije i one stižu na jesen 2022. godine. Četvrti i najnapredniji stup efikasnosti je funkcionalnost pod pritiskom. Njegoš je u Gorskom vijencu rekao: u dobru je lako dobar biti, na muci se poznaju junaci. Iako mnogi ne umiju da budu dobri i da se osjećaju dobro ni u dobru, već su opterećeni stalnim osjećajem nezadovoljstva, ima mnogo istine u onome što je Njegoš napisao. To posebno dolazi do izražaja kada radite sa sportistima. Najbolji su oni koji su najefikasniji pod pritiskom. Nažalost, mnogi se pod pritiskom parališu, pritisne ih strah od greške i neuspjeha i ne umiju da izvuku maksimum. U tome je srž i ljepota performance coachinga. I ovo je moja omiljena tema za rad, gdje najviše dolazi do izražaja prisustvo ili odsustvo samopouzdanja. Ljudi vjeruju da je samopouzdanje stalna vjera u sebe i svoje sposobnosti. Ja smatram da je samopouzdanje vjera da što god da se desi, naći ćemo način da to prevaziđemo i riješimo. A i ako ga ne nađemo, pokušavat ćemo nanovo i nanovo. Isto tako smatram da hrabrost nije odsustvo straha. Ako vas nije strah, nemate razloga da budete hrabri. Hrabrost je kada vas je strah, ali svejedno odradite ono što treba. Efikasnost pod pritiskom znači ustati koliko god puta da padnete, gurati i vjerovati da možete i hoćete. I takav mentalitet se stiče i uči. To znaju fudbaleri sa kojima sam radila i najljepši kompliment koji sam ikad dobila za svoj rad je bio od jednog divnog veznog igrača i divnog momka kad mi je rekao da otkada ekipa radi sa mnom uspijeva nešto što nije nikad ranije, da preokrene utakmice iz poraza u pobjedu. Dakle, 4 stuba efikasnosti, jasno postavljeni prioriteti, odlična organizacija vremena i prostora, kvalitetna komunikacija i funkcionalnost pod pritiskom. To je to za danas. Skoknite na moj sajt www.ksenijapopović.me ili na moj Instagram nalog Ksenija Popović i slobodno mi pišite ukoliko imate bilo kakve komentare, sugestije ili predloge tema o kojima želite da govorim. Hvala vam što ste me slušali i ne zaboravite, nebo nije granica. To znaju piloti i astronauti.